Salibonani. Olibingelelayo uyaphila kakhulu. Namhlanje angikho muhle neze bafowethu. Angikho muhle la kancane. Sizwe sakithi sizwe sakomthwakazi. Angijabulanga emoyeni ngenxa yokuthi siyehluleka ukuziphatha, siyehluleka ukuzibamba. Bafowethu, iSouth Africa akulona ilizwe lethu. iSouth Africa ilizwe labanikazi. Lilabantu balo abalilwelayo ukuze bethole inkululeko, ukuze bethole ifreedom of speech. Konke lokhu bakulwela bazange bekuthole nje mahlayana nje. Kodwa namhlanje thina sesikwazi ukusuka emazweni ethu sibuye lapha eSouth Africa sizozenza iziqhwaga. Sithi masifike eSouth Africa sikhohlwe ngalokho esikulandile, kodwa sifike sizenza iziqhwaga. Awukwazi ufike emzini womuntu ufike uzenza isiqhwaga, umbize ngamagama, umthuke ngenhlamba. Lapho nguwena omlanda emzini wakho uzodinga usizo kuyena. Hayi ukwazi bafowethu, asifundisaneni inhlonipho, sifundisaneni ukuzibamba. Lama match and match awenzelwa ngalina. Bayalo baleli lizwe labo abalweli lina. Kodwa still libhizi libathuka ngenhlamba. Libabiza ngamagama, libathuka yonke inhlamba ongayicabangela. Ungezwa njani kungumuntu efika ezweni lakini efike kubiza ngenhlamba ukutshela ukuthi wena ungumfazi uyena indoda efike ukutshela ukuthi awufundanga ngikubiza wonke amagama ukubiza ngesehluleke ezweni lakini. Uzojabula wena. Uzozwa njani makuthiwa abantu abeni baphela ngama drugs ekhaya? Uzojabula wena. Abantu babulawa ubusuku lemini, uzojabula wena. Sokumele manje bethule bona, bengakhulumi, ngoba uma bekhuluma belelizwe labo kuyathiwa bona banezanophobia. Ilizwe leli balithola ngokulilwela. Le inkululeko abakuyona namhlanje bayithola ukuyilwela. Thina kwethu amazwe sihlulekile. Ingakho sikhetha ukubaleka siyozama impilo kwamanye amazwe. Uma ufika khona hlonipha. Ubonisa ukuthi ungumntwana okhulise ngenhlonipho. Yekani ukuzenza iziqhwaga bafowethu. Manje seli abanye abafowethu balahlekelwe ngemisebenzi. Abanye abafowethu balahlekelwe indawo zokuhlala. Abanye abafowethu impilo zabo zisengcophweni ngenxa yokuthi kunani elingakwazi ukuvala imilomo yenu. Lizibona liyinsizwa ngokuphikisana labantu ngezwe labo. Uvula umlomo uthi hayi phela mina angimsabu ubani, angimsabu ubani. Awumsabu ubani ngoba usezweni lakhe. Wewe ungamsabukini. Mina very disappointing ngento liyenzayo bafowethu. Ekubeni ngabe siyathula sifihla amakhanda ngoba ukuthi size sibe lapha eSouth Africa akukhona ukuthanda kwethu. Ingoba sizele sinabantwana, sinabazali abangasenawo amandla ukusebenzela. Sithe sizozama amadlelo aluhlaza lawo esingatholiyo emazweni akithi. Kodwa uma sifika lapha sesifika sizimothela futhi thina uyasazi isimo salapho buya khona. Kodwa still sizibiza ngeziqhwaga, sithuka inhlamba ezinye ezingajwayelekanga ngobiza umuntu ngevile emzini wakhe. No bafowethu, ingqondo akayisebenze. Ukuthi wena uhlala eSandton, uhlala kumasabhabhu, ukhuluma yonke into, ungakhohlwa ngilabanye abafowethu abahlala kulezi ndawo abakwazi ukufinyelela khona. Sivele thina singabantu abamnyama ungathi ukuthi waye bengayi ngaphi, akusonkinga yethu. Mase uthi wena waye bengalanda belungu, we ungena ngaphi wena? Ungena ngaphi? Ngoba lento iqondana ngalawo, iqondana lelizwe labo. Wena into ungayenza ukuthi uvale umlomo ulindele lokho mhla ukuthi bayakuthatha bakubisele kini ubuyele kini, but lento ukuthi liphehla udlame lithuka abantu libabize ngamagama at the end ma sebephindisela ukuthi yebona izanophobia. Hayi mina ngivumi bafowethu. Ngamanele ngizonde mawe ukuthi ngizozonda, but iqiniso singabantu kumele sizibambeni, sizifundiseni inhlonipho. Abafowethu abahlala kulezi ndawo ngapha kubo Yipro lapha ukuhamba khona abantu bematch and match, abafowethu abasebenzela kubo Durban bayalimala ngathi ehleze endlini zethu, sithethisa abantu sibabiza ngamagama, siyenza amavidiyo, sikhuluma yonke inonsense esicabangayo, ngoba siyakwazi ukuthi la bantu ake befinyelele kulezi ndawo esihlala kilo ngoba thina siya afforda. Hlala kubo Sandton, hlala kuphi.
nithini ngalaba abahlala kulezi ndawo abanga-afodiyo? Bayabotshwa usuku lemini abafowethu bahambe emakhaya, bayaphelelwa imisebenzi, but still lisakwenza into eyihlaya nje, niyahlekisa ngakho. Kumnandi kini ngoba lina liya-afoda, lihlele endaweni eziphezulu. Asisukanga ekhaya thina sizwe South Africa ngoba sizodlala noma sichazwe ukuthi kuthiwe sesihambile. Sizozama impilo engcono ukuthi abantu bethu bekhule ngoba impilo ibuhlungu lapho esibuya khona. Ayihlale phasi bamba umthetho.